ziklum le purun na kimchi kan lo siam mang o tun chum chu masabira tuidaya corn flour hi fian ni kathaka hi chu kan siam tam dana zirin atel dan to ka chuin shemenga chini fian pui khat katela chuanten alo thik thleng ta a sobor bor nu khan ziklum ka marinate sa ka tleu thuak thuaka fish sauce le chili powder chicken powder nen kathaka chan purun vale purun sen le so thing den som kha ka thlak le a chanin hei poi marinate sa vekania e nom tok turin kan kat le lok sange chana kimchi paste hi atui masa zo kanya hi chu tlemin atui ril dewin ka ti phota asat deuh lek lain ka thlaka chanin hemi zo hianin i athik zo kha ka tel le ma se video in kala ulak thei hil de meya red chili kha ka pol bel le don ani tlema zong chan fish sauce kha ka tel bel le boka tlemte marinate lang ka man sa wangin ka tel tam to lo o chuan ti khan ka met deuh bor bor ama ki me ne hi ngai velu tuka hemi zo hianin chochi ka thlak le a chochi ka tel tam deuh lek thina tui ka tia ne dewa ka me zo fridge ka da wang wang tuna chuan black bean noodles kan lo siamang tui sawa jajangmen hi ka thlaka amin chantia khanin a sauce a bean paste kha ka thlak le ati hian a sopi tui ka ti wangin tui ka pai ngai lo chuan ka kimchi siam po kha e thin lo in ready to a vot thato boka a rim po tui lu tukani black bean noodles le kimchi hi chu ain me thlota ron mukbang ka tum zeta ma se ka phone stand hi du thu sam lo to ka ron mukbang ta lo me ti khan tui em ni best combination ever ni hi a in e chak zong te ni chan ni lo siam ve don nya ba